Don't do abo apa mo braso said the Ryan sa akano enne anope no me de ebrem kwabena antwi Boasiako na motimi kan ye sha sia na e de ni e de eche e mampeni akache Ghana mampeni na ado dankwa enrada na enye asem kuma mampeni ene empenifo ahodo edumani ede eche eye oboase na wokoye no na chese enije nko a esanse wohwe eye oboase ku na wo honom na edwuma ibiri ankasa wo eye no eye fem gudie na wo etuo nanso mre bia etwemu no ehu se oboase man no na chese empenifo to mo ekakra be efihye enum ni operations ni nyina no na enyade a ekoso ebio nyana se na nsisi adwuma ene eno wahodo bi ekoso betimi abose de be ya adwuma no ebetimi awiemu edie no na afede abrewa ayipomakwan mu ma adwuma no asa ahyase a be ye adwuma na etimi aboa no na yemampeni ekọ adwuma di na se na ogye peni apaso wokasa no ena wode etu dwa se ena ni je na ho pa se ene no oboase adwuma no esa ehase esa se sa man no na eno eboye papa ema omanfo a wo mo ewo impotem wo no omuso enya adwuma eye fi se omu etu mu no na chese enafom kra enfa ema eye omanfo a wo mo ewo impotem wo enti omampani ekufado echemu se ojidi amapa says wabra sa my way abano ojidi sebetimi aboa na ohia eni ahoche bebre eno so ewo nkofo so ewo mpotemo nyina no eno so ano ebebrase sanse emfa so pa na my no edi ebre nkofo a wo ewo boase ni mpotemo no na enye adewa enti yekoba ne se no ojidi se eno bekoye edi ama wo mum prempre no na se wo kiremu se workers die be 3500 ni chire na se omo so honoma omo so ebeye adwuma Ghana de share be 550 so no omo eka ho ebi nti adwuma no ebekọ ama eye ahokyere bebere no ano abrase nyina mu no ana wapani eda tudwa awoka ede ache omo so obesere omo a se ewum se adwuma na asa ahyase bi wa ebekọ so na so dedie mu no won firi opapa mu eni ahoden eni eden so na wonfa enye adwuma no mo se de be ya ebetimi ama eye obose ne mpotemu ebetu empo na omanga na nyina so no yebenya emfa so enso so edi efiswo ye tosne ko eye ensefo fro enso so emu a trofo panyin ede ema eye amaiko NDC eyopani Johnson esedu enketia na era ede atudwa ewo KFM ade eche be adwumadi so wabra Kwame Nkrumah etinadwamu na wode atudwa awo chese omampani adonankwa ehwan wafa so a oye no mahudo bi ewo memu ase wo hyenipa eso radio station nani akoto mu kesi ye tete enkofo no na ono de dokanya na se emre bia eba eni achi kura no omampani ekufado en busua dem womo ebebre pa a enye adikuma na opani esedu nkatia ensem a wode etu edwa no ebi enie da ha ye ye compare boani nyina so ye human rights activist on the dia ni mu emie fight against criminal libel law so ense obi be kasa na asemu a waka no ejene no so akwa akoche no enti obi a so kana gene na o kan asem na obi no onya age sama na so otimi ko sama wo ko na record be da ho eni se obi a obeka asemu a one no nya age bia no yempe rosi pompe charge hunu bi mfa nkonkoche no ebunti record no stations ya ewo manu mu a yen kamfo no bia no yen kotutu ni nyina mu ya tutum oya president oti ho no ohe enunti fidie chi abo a ni sunko eja no so a ni sunko na yen no enya de a ye beku asan ye chi because ye nim se amamuo no mu Ganafo ankasa so so baby I baby o ma kasa se ye na si eje o man no every time hu here num eti e sacrifice ya okay yeah 40 yeah ready see be na me dey ha me ne say ne record a no susu say wanya to ho say oye human rights advocate na ne ono na generate the worst human rights record under the Fourth Republic enya dia ebeboa no ne nkro ya chi no ne party bebre na busha force bebre efise wo munya edin ananka efata wo senka wo munya se wani president no call ya anka recognition da ho se oye number 1 human rights advocate
all defending freedom of speech any ho kronibanu nyina no tese ni na mamuo kakrai abeda ni nyina butu Obani Johnson is saying Gatia and Yeteno Enkano. Ye call a ensemble emu amiraso agina eye amaiko NDC mum. Na ye de ni ediche eye ho central so a wo chese NDC mpanifo almost so ho central chese no bi ekoso mani enye ho. Na no de ya na omampani ekodan eye ambulance ahodo a aba omamu ebe ye adwuma edi aboapomden esu edin. No ena nkado echiremu a wabra de ekọ framontem bi ekọ ekudu yenum no ena wochemu ese regional minister onyanfo Achibolecha echese sa ambulance ahodo na so bedru framontem no wo se be dan nyina adi ebio na etimi aboa amomafo nyina hu se framontem so no omoso enya ambulance a efri omampani ekufuado enso enchen no ena ho central branch de ema ND Samayiko no chemu ese a ede akura ne ateti bebrebe ya mode ambulance FMI ambulance ne ebaaye no obi ene se betimi aboa amapomden akoso de nanso no eno enkyere se ambulance na ebedu ye no na apomden hu sem nyina no ese eto atwa na so de ngofo esu di ambulance esi airpa omutiri ho no wonte ase akura sevaji agama ono ena oye NDC Central Communication Officer ena wo chiremu ese aban ese sika keke wodi kan da na di ewo enkra ha osa edi eba framontem hoyi osa ebeda na di susu a ebesi kanopi ye ba ha nkunya amafo be sa tombo ase asa didi chese sika na di ebekomu no nya adekuma uri bedu ya na wahwe wacha mobia ensa akane di na we no di eba na se na afa di ye sa beda na di ewo hodom bi nti no omo chese di odumyafo Achibolecha eba be ne ediem omo enti ase akura eno so yasema efri endi samanku ne mum ewo ho enso ede eba yako ensefo emu a na yede ni eche asoya ohwe ujahode ho ensem so omanfo ebeka ya PWALUGU dam no benefo ahase wutu ho anamo eno na enka no HMC minority leader opani na idusu ede atudwa a wo chese ohwe sika pa ekosa project we mu a na edos ndodo sika we se de mokofa na he na mode ko wura adwuma mu sika $366 million na wode ebeye sa dam ho adwuma no ena wo chese de bia NPP de so mo bubi edigu mu ani sika ba na se project be dru honum se yakima sika ebewura mu no enye adekuma no ena head of communication energy ministry hona na oponda mo so editu ya wo chese opani hari na dusu wada roma utumira ya chiresie wo ba abontin be kasa ya ena sika ne do so dodo nwa ko tu figa kakraka na otu futuro edigu nkofo ani no na chese ade ba ko ha no kra ene se anka wa abro na bo hari na dusu kasa no na ka ebia anka wo de bibia to so okay asma make no reference point enim se ebia oko Cote d'Ivoire anase ebia amayuko bi emu a oman bi mu a obekono na wo mo ebia da mo ye na sika se ene ewo mu se de se ene ekomu na yehutimi mu so okay na Ghana de ne kura no ye de ni esu anase esom sika so ekomu no esu anase esom we de opani idusu anye ne sa enu anso osore ya dam ne ne PWALUGU no dam no sika na edoso adan ede dam nko ene ye ade wiase nyina dam ade dam chese na akoye se bibiri wa bra asema wo kan on hye na hu nyina so bia sinada mo chese opani idusu ebra so se sa ensema hodo atoda wo ka na wotufuto ngofo ne wutwa so nti se wo bibia beka ede afasa asemu ehu a ede die mu ano waye ne ntem na wodi bibi agina so na omanfo achese ne mum no se wo ba abontia beka ne wa de enya de a ometi ase sa enso so ede amano Edeni che amayiko NPP mu so na ye ko bantama abato mbesu aso primaries no emu yere anisa amafo ahase a wo mo fa wo mo forms na wudu bato mbesu no so a yesi ekomi ensa na omu nyina ye so mo fa forms no de ama abrante asenso boache ono deputy chief of staff and obi akọ no okura na band drafter 2000 Ghana cedi na no so wo so we kwa mbefa ama asenso we kwa mbefa ama asenso mbefa ama asenso say that senti no ejibe bia e obantama honom omo no mkoye no na chairman awo mpesua no so eto onsa e de frɛ munya se he ewura no munyina amomra ade no mabehia ntini nya ne sese mo so mpese fama asenso dia ene mo nti ase na eko ba kopɛ fama asenso ene mo so okay waka dia ene yate ene ti ko wi ase no na North Central Police Station no wo mo ene mo kofa forms no de ema abrante asenso boache na chairman awo North Central Police Station William Osebodum
na woni central for kasa wodi tu dwa wo che se omani abre so mbetu eye oro ochem aboaje edna frekunya no so esan se papa no ba nya de obo omokwan bia so na senso kese onya mampesua no so kura no adwuma wo ye ede ma wo mo no enye adwuma wa no so ntose kwa no makwan bebire ho no ma asai enso senso ba no wo ye eno ma no edo so kasa wo ka ade bechi amade asa ense group no kura ba hia ye a obi a ne abre so be fa forms in mas enso a na efiri de wo ye ede eboa eye empesua no eso yeko ambulance ensem so ebiewa national ambulance service eda tuja wo chese emergency service ni nya de ombehwe no matimi agina ho no matimi etuanamo ede abona ade a enye emergency ni ede se ebi obi woni ba bim na ebi oso bibi asinti ambulance mbebo me ende ba obetua eyefu kakra na wo de abo se de be ya ombetimi ama adwuma na oboye na ebekọ animo deputy director in charge of operations Foster Anson Bridjan no this ensem ede tuja na wo chese wo mo service na mo provide nyina no nyina e free so no the ensheda enye emergency pa no ebi obi wo ha wasere wo mo se be fire free hospital na fire ko be bi ne kotwa bi a scan ni ade no ene de ko ba ne sa eja butuafu hakra e de aboa ne mbokra na se onya ko no sheda ni bibia na ambulance ni available a ene so no eja omo de ne be ko sa ne mum no se bi om ka so mbaji ne fu hakra na de enye emergency gidigidi no na obi esere se mo fa me nko ha no ene de ombaji kakra bi ne tofu wo duguma ne nya de boa e de sisi ambulance adwuma no enso so ewo omanga na mu ewi abusua na se ha ya Dawuro nyina mede esikop na entwe Boasiako and